Ebusia for me mo bibia kwaba e by emergency Ghana TV so me did say bibia wo bia na nyama e koso ye e de ama na ebusia for me the story be ebe femo e fa ye nua ba bi ode na asem ebe da ahemfie nkomo etiefo ene ahwefo na asem ode ba ye ne se oni ni ku na ete na sisia ni ku no ato nananom e wonsie do na ebusuafo aba be pame no e de fidan na oni ni ku no ete mu no na oni ni ku no awo mofra mienu eni nti no esa ho kire nti no obi ka kire ne so be ma na ejuma ahye na nipa no e ka kire ne so be ma ncho be ejuma aye na ye maame anase ye nua be e ka asem no o se nipa no e ka kire ne se chobe ejuma na me ka asem me eja mede ma wona so metwa woncho eye hookup ejuma ene ja mede wo ehye na omo hookup na ebusiafo eye hookup mu pro max ankasa omo do picture ebetu group mu na omo do age no bibia to group no mu na obi ye interested na eja we DM o na wa feel ama eja wa befie na ono wa ye de so ono wo ye ni sisi an ye nua ba no aburo ne so ena odi be pie mu e wo fidiem ha se na ebusiafo yese unto oyale a unya anu adwoda nti yenua ba no e beton yale e wo fidiem ha se na enne wanya anu adwo ne busuafo eja ose onti omonka enne wati omonka nti busuafo yese mani ekọ ne enkotie mu nsem ema na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section o kame ho ne enkohwe video ema ukugwa abonten dom hima na o London and o say otie me dwumadie pa nti endra na otie ye ba no asem no nti asem no aye na werho ti wa send 2000 say emfa emma no me pa cho MCR monkata nanim maye endra na ebi mu busa say adentina asem no ase we kan no kra yakata nanim susu ampara wo Ghana fo bi akola bayo a wo 28 years ahukire nti oye hookup okudia me bakra ahukire nti oye hookup 28 years mimie nanim na o mai ba mi ye nyiyimu etese o mai Ghana na onam ho na dabi obi atumi sakra wasesa wo do nsa kotre ne so se abayo we na okotra Ahenfie komo so a no so ye hookup eto dabi a ya ma ya dwen ya box no enya dwuma kakra you sabi ese jimini too much obi owo 28 years abayoa ahokere mane ye hookup me de na betra show so wo interest nti mimie nanim e wo bra wo betimi asesa wo a wo kan se de ye hye wo to se ne kuro yi chere do wo hye wo to ye se ye be ho e de prayer yi a ebe ye dan yi ma ya ye jimi krampe enso onyame ehu mobo eti akodan yi onyame betumi ehu mobo na wono so waye nipa eti ya amontom bo ase na dia na mumubi no me hunu adwene no sabe I quite say edwie be shoot talking hey me de mo de ba ba furu mo ya mo amumubi no eja ye de ba no ano drofo wodonko abateto de bia monte ase would imagine so bia oh you young 28 years now ka se minyina nimu a say the sound is not clear YouTube before complaining some sound no nya clear ai tie jambe ndem some omo anso ntina mo ye adwuma maame say what say mo anu so Nyame adu you understand no ye show no na producer ma me nya ne tie say obi afre production line no a o ka se o ye wo so a timi busa o se e friend sen edi ba na boy na o se e friend no gift o say nti ye pese ne ma me ne twetwe nkomo me anu anwumre me ne o mo kasai na sam o ka ye na me ken o se no kwasem mimi bufu wo mo so mo ye nipa bone na sabe ye se ye fa bibia afri ye nipa eti samodihie bi kura na ntimo ntumi ankohwehwa kra na chiri kwan eno so mo yedu mbetimi bia omo ahu no enti no okobo maame na me kasa so okobo ono ne wofa na che so mabusua pani
amane na osreme yenkipu no man Monday ka omo aba be fa no na omo de nako but yesi ensi trododo ma 20 ye pese ye ne maame no e kasa ibije mu frem na maye na yenko yenim me pa cho se wa oni o mantna se so omo so omo be fo akọ be ko Pachon kombe boa me ananka oma haida ma me wahana na de nyesika ne apabia ma ye ko ha da ma wi na so adwene nya na sika ya de babiem enyesika ne nya ya de ma ko ha da no ha ana wonko Pachon meko wonko de enfesika ne ma ona chese wu hook up no eya wo de wo tena no wo mudi a me fe ma ne de am osofo no de akosha ne ba osofo an hire waja no ne de o de akosha ne ma no so mo be fa wo de wako ana wo tene kwa wonya ba bi na no mo de wo kwa ye ha da ma wo sako ho busu akora ene na me kwa ye be twen Monday ni soa ne ba ya han this kana ma soa no ene no no mo de na ko because je wo ye one shot this can kro be dwane ne kwa so wa ana ye wo kan so ewu mpa because abusafo na frɛ so mo ba nti wo se wo da roma because dodo na so je ne bi wo frɛ wo se asemu anu odene nti ma lady so be hwum de anyina be tra to mo da ti yesre ye ma abusafo ne mra ne hande because wo ye de ye wo ye busuani wo to ba bi a ho ne ba kwakosi wo sa nti ma lady wa da roma se wa se si awo wo kurankura mienu ya wonim de eko akura ketwa no wo sei Pacha fen wanya 1 year ana ba ko no so wo sei 5 years wo mo so mo de wo kwa wo se wo de wo ye ho a wo to wo ye wanim no e che se na Abraham pakra no on pese obeko mami sisi e manedi wo ti wo nim ukrom wonim abusuafo kwa de a wo ye no kwa no ho ye mam ana sisi osu anum bi aba bonten se omo pese omo ba no be fa wo ho eno ani yo mate wo kona so free so pese wa wo sika kutawo se wa se ne wo kona wo ba ana krom wo pese kuma se ya na wotena Pacha da bi meko onko ho busuana wo de se wa wo de ko hwe ko humpo na wa hu se wa chini wo suani we ni se da bibi kura ni a wo hu na fe wa ba se kuma se na apese obetena sika 10,000 wo betimi de bi aha dan na wo de aka so wa da so what them new me what Pacha me ni mo munti me kokura me ni beji ti ase o se de ko ni we na ye musa maame no obi sa me anya abusuafo ni ni na so ani obe ndai ani o mti sika ne de na ejai sika so de male bi mfama wo mu kede ko ha na o mo se me mi nkipo no ti se wa o mo se me nyu ntena ha adwada ti na Abraham pa me wi a mo mpe guest house bi wadum ha ya na won twen na adwada no o mo mra na office me fa ne show mo nsa no mo nkonti se wa so ko na akohwe kuro no mu na asetena no bi e ho no hwe na dwadie mfa na ne waba wate no wa be pedan singi room bia na wa ye obedwa bodwa e wo mu a wafum se de wabusuafo ni na ukoho abiji ko na ayedai difo maledi menya ba se wa misrew de ye panyini kantie eboa beto asomamma ebedrum le bie no obekase ye sa de bi wo de bi asenya abusua nko a ne wo fa na ba bia ti ase ne ko hunu abusua no because see no kase ya mabusuafo ne de ade be man ne kwasem wo wo titara haba so ye kase obewu sabli na so bibia tumisi me nya obusuani me hu a na me kura bia me de ma wo na mu sase me to pa ho ne beboa wo eti ko hunu abusua no na ne abusua na ntase mu se ma me nwiani wo faniye wo siwani wo nwa be manie wo wie no so be se be kuma saba be kasia and e pressing okay hello hello sister Machi hello yeah now mama hello me nyabotre na me pa cha utie me kakra bibi aboko de hello me pa cha sister Gifty Machi yeah na mama se bibi aboko akokwa lu mo me ho ye pa Mr. Anra nwumre me ne mo kasai efa ye be yasem yi hu
na de di kan ade na mama ne che pa akoda yi mampa na kira kwan kra Pato no sama yakwala na na mama ne kuma obi ne tnaye tini afi shakwala na mama nche npa kono ne kwatna yo je nada na me trea TV one sana me hu shakwala no na chese me pa cho sister gifty mama na nkyere ni pakura ode akola yi ma no Ipa cho da bi me hu da ko me no ada pere me eti na oboy na o ka fe chebi no ena ma wo frɛ yɛn no me pa cho ai ena ma me frɛ o ka sa pare e bi hye timpa ncho a mun keep no ma fe na ma bo de busia pani ama ne ntimande nyamboa e baba de na bibia wo se e kan bia na atranse ne aka oh we di akoye awreho me kra me wura ho pa me ho awosen na akola niam a wakomu na no odin na wo maame no akoda nkwa na wo no wa ngo ba bi anka ne ho Pacho ni nim de no ste wa nka sana nim no na maame na onyo ni mu neti kuro no so ho yen neti kuro no so ho no akola na usa no odin ko mo bi ni ne ba pa adi ko mo obi sa me busan se wa wo he fa wonka o yo so be ba ni na onka be pa cho de bi ni busan na wonka o se wa be ba se wa be ba na twa ni ma na o man te na da na mi tsan TV ho a be peke mo number no fa mi ti se wa na ya se ni kira kwa mo ho no etu ba abusia pani amane na o se de hello abije mu hwemaye ni abusia pani be kutu kente Africa abasisia abusia pani be tutu kente de nchi aguso abuna nka atra front of be foundation be foundation ya di no akate musanwe na yehwese benya no na afi so male di sa ne ma woni na wo ebi ana ai se wa maame ebi ko na busia na busia anadi fo ebi nso maame na de na na dwene nya no banu ebi ni mu di nani male di mi mabusia sa na to mi o sa mi maame di mi dwane kwose obi nchen mi maame wo mi papa na di dwane he efiri ho omo di eni e wo ye kurom anti ne ye maame mfa ye nyede e nkokurom ho na se eni ekokurom ho enti enye nwanwa se maame di ni ba be dwane no odi ni be ebe fra busua ni because dem ye na no odene e bia na nye maame e okasa na ye sa na emu nkofo bi wo no mu a o ma kom to kotal e do anadwo a male di do anadwo a yo mba ye wo to zatu no bobom ni bodin ye kasew ye saw no ye ma e bi nie e ti nye maame no nye ne fum so mo dam so obi ba wo ni ba na busua ho no da kwa koma no na we krambo de me ye kase won ko abusua no se bibi wo besi da bibi si abusua no hwan na mu so ko abusua se kimo madam wey jana fa ho ma awurade na be ye djuma shepherd sitafo no ne awurade 10 million bitim na ye djuma nya sika ato protest fie so you want say obedi nyame achi a na be jani ma bia wo de ko abusua wasanya no live ba abije wanya ba be ye djuma na nyakopo so a wonam so ma ye ma benye sika no sa sika na so ebedi woni medi wachi ti maladi na brampa maladi me de amama ye din kakra no dia na odi scan man crofo enso a na by scan de akra na de be se de ma abusua fo David maladi me ya samu abusua be tutuntuma cheze dano kra na nko ba wi geisha edano sika no be dini nsam wi a geisha wo be tutu no wo ye ho wi enye ye ntie se scan de nko abusua pani ho na maladi medase nyame nhira wo pa na ye ma tiefo ne ahwefo hunu se afidie ye ye tisu a ye kasa yi ye Ahenfie program ya Ahenfie nkomo yi se nya ho anka ko da ebe da abusuafo atenenka enti se otifie na bibi hawo na ye kan na obi tie na TV so de se akure wa ma TV so me kan na kosem enema wo fam eni mema wo hia tabia kese e wontimi a abone yade nyina metena hanka nei kanisua bi ba befra no se wo hu no enti wo a wo tie na wiei se bibi hawa na di engina na abrampo ba besia so bewo na watam oba de maladi ma menkyire mu kakra wo ho maladi awura no odi akra ne dwane wo mo odam o na de maladi efia setani fia 13 obi wo no mo wontimi pressure no
etiani akra no se me nkoto ne ntwene na menya ban ma ne de mini maami aswesi maami me de me bayi ba ne tina abusuafo busa na wo nkyene malady wo mo kyere no mkwaji akra ne mfiri ne nsam eti maami na yira na chi se odi akra ne koma obi won tete ne ma no ebi kura sabi malady ne sentiment nso na chi dware eti omo nyine no mo hwe ne ma no ana sabi fofie so anto ata ana maami ya firi mu a okro eti akra se abere wona mewu a anke ne nko nim se baabi a no ote ne fie wo firi mu no wo wuwie ya nsa no obenwu se ei se nye ho na me firi ano ne nam no akochia doma operator ya wo bunua tontonton de na kohye baabi eno kikiri awu mienu na enura malady me de ba be sia busuan so na meke kratch na ofre ye no enura se de nkrofo si condemn a omo frɛ on say enura no omo bo repeating nkrofo frɛ anu omo yi repeat kambe omo yi kambe ana jo ben na ye kro no come on malady na se de omo si di abrante na temo san kwase ade na wo ye wa fidie no so no na ama anu aye de ti malady media akoda yi afutu a metu ne se onko ni chifi kuntu hwan a na ti ana ekro sabi ewo me ne wo ye nanse na onko okoduru wo hu se no ofani ne nanani wo anwani wo wi a malady kromo de me akra meturu fu se mo ntra ho o metre kuma se mo ne bra no nya adwuma hwe me sa na me pe wo de se what as why ye din minim kono omo so na ompeso obeko de tie omo ba se nyine wa ha ye ya dansefo wo de ne omo nko na ko hunu wachi tu ko hunu wachi na anjere wo ko hunu wachi na afa die waba no wabe pe bibia ye e wo kumase wate na ochene bibi to wa hunu se onkrofo ni ase wa ye komo ofisi e di sika no ebe ye fema omo wai Ache. Eno ana mse hanu. Dani bi ama why? Malady me de makamesi abusua pani gie tina pa obetwa so no. Sesi kan be dini semu a. Eno de obetwa. Obedi tina pa na waje pa no. Yo, that Ahwefo mi do bibi aseso jibre ma ye kohwe video no eba ya sida kese enko emfama obibieja obibi otimi yi ni sika aine ya mami OHENENI enye bi ede ama ye nua bayi ede akwakọ rent dan ne wenye bi ede starting the business no asida kese enko emfama munia na ebusiafo yeso de wasem ebepem ofide hwase ya bebi bie busiafo a na se nipa ne hye bia no obehu ene ye nua ba no wate asem den de busiafo eja na oni momo ene ye ba be fa ye nua ba no akọ bebi ofi eba eja bebi a obobre nti busiafo mo adani de ni amose ede mankofo nso hwe no ye da mase nyame nhyira mo etimoso a na ya sorry mo ya ade ankasa gana fo de mo ya ade because in your be ya se mi busiafo de pepiem ofide mase na enida so eni bebia na so ene se enida so etimi abadia na ese aseda e na ye de emmam enti ye nua ba no ebusuafo ne se omo ntwen eja yaye mami OHENENI ema ne ntina ne nchen ya kosi Monday no no ma be form de hye no e denied akofie eja okohu fie na ofie okwa na osanso ko be befofo eja ende ebetimi ayede aboa no nanso sisi a na ozi onim ne busuafo onim bebi ofi nanso onim se asemesi ye mebusuani asemesi eye meden mebusuani ebusuano nso cheche mu nso omo ahwehwe ne saa omo hu ne da omo hu no nti se ne odi aba be piem wa ha se dia na eja eje se ombe fo de hye no na omode no eyede ekufie ebusuafo ha ena medimo ebesi chene so be subscribe na wa like na wa drop comments e comment section no eje amami midin educate mami esi NSN. Yebesanso edi nhyimu ewa hebio. Ebusuafo